thobela le moretso go Leihlo La Sechaba lebitso la ka ke nna Ditaba le Joy la ga mathato go tšwa ba motla re gasha thwi go tšwa go M1 Studios ka mo Johannesburg mo ile go reng a re gashere le tee re gasha le Thobela FM go tšwa ka Polokwane a ke tsamaye ke tsamaya le nkgadimeng wa ke kana Thobela Thobela le Joy kae ke gona wena o kae a re gona ke thabile kudu gore gona le rena le tšatšing la mamotla le rena re thabetse go ba le lena ke a leboga re tshwere taba ye nngwe ye ile goreng ke tlhoba boroko ka mona Afrika Borwa mo ile goreng re tlo ba re boledišana ka kgatello ya monagano kudu re le bantšhitše ka tabeng ya bontate ke ile gore tla ba re tshwere letšatši le mamotla ka gore yalo e re ntle le go senya nako ke bolele gore na rena le mang ka mono studiong sa rena mo ile gore ba tla ba re thuša go sekaseka taba ye rena le yena mme Lora Makhafola wa nang le NLP practitioner e le go gape le founder ya Lora M Foundation Thobela a re gona re butša lena a re gona gape re na le mme Tlhapa o ile goreng ke spiritual and energy healer e le goreng ke teacher and a coach ka tša maphelo Thobela le le kae? Pamphilia Tlhapa a Pamphilia Tlhapa re na gape le batšea karolo baeng ba rena letšatšing la legono re na le Prince Moabo e leng gore ke seopedi ebile o na le maitemogelo a go ka go itšeela bophelo bja gagwe o tlo re tlhalošetša ka go tsenelela Thobela le kae ntate Moabi re gona re na le ntate Ananias Ndlovu yo e leng gore ke mongwadi ke raditaba le yena go swana le ntate Moabi o na le maitemogelo a go ka go itšeela bophelo bja gagwe o le yena o tlo bolela go tsenelela ka ntlha yone ye re a lotšha re nyaka go ithoma go yala gabotse gore o tlo re tlhalošetša gore kgodišo ya banna mo nageng ya gabo rena ya Afrika Borwa ke yona mohlomongwe e dirago tše e leng gore re itemogela tšona tše e leng gore banna ba itemogela tšona o tlo re tlhalošetša ka go tsenelela mo nako e sa fetšeng pele re nyaka go tla go thoma ka yena a bolele ka go tsenelela ka tlhogopoledišano ye Thobela Thobela sese re a lotšha le kae a wa nka be le twele re gona la tseba moragorago ka mokgwa e leng gore re phetše ka gona nna ke gotše ke tseba gore bogoroto bja nna ke bo e leng gore bo beilwe pele ka seja tlhapi ba tla re patriarchy ke yone e leng gore banna ba phela ka yona tsela ye ke setlwaedi epša rena re šaetša re le kae re le maaforika borwa go tloga kgodišong ya banna I think re šaetša ka gore re tla be re nagana gore re re monna ke tlhogo ya lapa ke poo ene poo go ya ka stoka poo ya gowa e etša e direla boithatelo mo e tsamayang gona so ke bona bothata bjona bjo bja gore ba gola ba tseba gore ke dipoo poo can do whatever a nyakang go e dira so ke tšona tše e leng gore ga ba gola motho wa lebala gore bopoo bowe ge ba bo direga bo tshwanetse ba bo feleleletše ka gagabo e seng strateng gona le nngwe ye ile goreng e tumile kudu ke nagana gore e ka ba ye nngwe ile goreng re lebelela kudu ka ge re šetše re boletše ka dinomoro tše ile goreng di tlhoba boroko ka mona Afrika Borwa re bolela gore goba ke re go tšhentše re tseba gore ba re monna ke nku o llela teng ke nngwe ya tše dingwe tše ile goreng re kwa ka tšona re tlwaetše re botšeng ka gannyane ka yona go re lebelela ka mokgwa ile goreng kgodišo ya bana ba bašimane e thoma go tseba seo monna ke nku o llela teng ke gore o tla be gore le ge ngwana mošimane a nyokolla le ga o ile wa mmotša gore o se ka lla papa monna ga lle ka gore go lla o tlo tlha o lebeletše ke banenyana ba go tshega so monna ke nku e dira gore bašimane ba ikhumanele gore la a kwele botlhoko o tšea sello sela sa gage a se tsentšha ka mogare ga monagano wa sa dula ka mogare sa ilo itswalelela ka gare ga maikutlo wa gage go fitlhela tšatši le lengwe monyako uwe o bulwa ke something and then a thome go itshwara ka tsela e leng gore ga e kgatlhiše mare re lebetše rena gore kwa morago kwa tšwa re be re mmoditše gore ke monna o swanetše a itshware ke nku e llele ka gare so ga a llela ka gare bjale dilo tše di mo tlošang botlhoko tše e leng gore di mo dia gore a tlhakatlhakane ore a bone a sa tsebe gore a die bjang o tlo gore ga a khumana platform a dintšha Lora M Foundation re an organization e le gore re šoma ka monagano le maikutlo a banna le bana ba bašimane so ntho e re diang kudu re create a safe space mo leng gore banna ba kgone go bula ka maikutlo a bona ba bolele mathata a bona and then as the mental health expert because nna I'm a life coach and NLP practitioner so re na le a team of mental health experts we are re ba 30 so re le ba 30 re fa banna ba thušo pro bono gore mahala ka tša monagano go ya le ka mathata a bona ntate Ndlovu
ye nngwe ya dilo tše e le goreng ke rata go ibotsiša goba ke re gantši ba e bolela gore e a thuša ke gore motho o swanetše a thome a ke tsebe ka boyena a amogele gore o ka re ke na le bothata no gore o bone gore o accepte ka re na le this thing ya denial bontate gore ga something se tlhagelela or no nna I'm fine nna ke siabe nna ke sharpo all these things but at the end of the day how le one o itsenya sekolo ba re sometimes o tshwanetse o itsenya sekolo or Ananias o sharp a o tla khona so how's na motho how palla go itsenya sekolo o le one o itse re mathata a godile go wena ntate Ndlovu e fitlhile kae mo e le goreng gore a re dule fase e le nna ke le tee ke thomo o kenya kolla ka gare ga ka ke bone gore na bothata bokae o sometimes o tlela ke this thing ya gore o ipotse potso re why me dilo tsa gago di sa tsamaye sentle tsotlhe e bo re mara modimo wa ka why me ke tlo go fa example ka nna personally nna I'm a journalist and I'm a media guy and hanga o botsa gore go ne go se simple I'm a graduate and how a graduate ebile ke rata go bua thata le di graduate o ba unemployed that thing ya starta in the media space one of your colleagues your former classmates ke ole o tshwere show mo Thobela FM ole ke presenter Leihlo La Sechaba and now like I'm applying ga gona motho nkaraba ang di Z88 wa di tlatsa ga gona di respond ga gona next e started tsena mo wena gore mara why me ga bjale e re bolele le Prince Thebe le go mongwe wa baeng ba rena le tšatšing la mamotla ntho e ke nyaka go e tseba ka ge wena o le motho wa moswa gane bjale re šetše re laeditše ka mokgwa social media e lego ka gona mo bathong ba baswa go ba le ntho re bitsang gore ke pressure ye ntšhi wena gore o fitlhe maemong a e le goreng o ba le kgatelelo ya monagano o bone ka eng go diegileng ka bophelo ba gago Yeah, a lot of things has happened in my life, you know, when I was like growing up, you know, because people used to bully me because I'm a very soft person. So, but yeah, I was softy and all stuff. So they used to bully me, you know, growing up, and it was never easy on a serious note. And I can say, like, why never to bully ya? Why to ban so? And then, my uncle, where I stay, you know, he abused me. Like every time I had like he would come beat me out of nowhere and keep us out. What did I do? You know, what did I do to deserve all this? So kind of depression, you get God, why all these bad things are happening to me? Why nah? You know, recently I got assaulted and I was like, Mudim, God, every time I'm trying to heal, something always happen. Why should I go all through this? So why me? ka gore yalo re fete ka mabenkeleng re ya boya monokeng e sa fitše go pelo o sa lebeletše Leihlo La Sechaba ye ke kgašo ya mohlakanelwa le setiši sa Thobela FM go lenaneo la e ba le nna ke mošate wa tsebo le boithabišo tlhogopoledišano re tšwetša pele re lebeletše kgatelelo ya monagano mo banneng o bone jwang goba o kgonne go humana thušo jwang go tsela e le gore o e tsamaile So I tried to commit suicide. And Coach Laura Aibona, because I tweeted about it, that, you know what, I can't take it anymore. You know, this is my goodbye, guys. I tried, I can't take it anymore. So I reached out, then I, you know what, let's talk about this. Then and then, yeah. re thuša jwang rena batho ba e le gore re dula le batho re sa tsebe taba pele ke gore re le batho re le ka malapeng a ke re ka setšo culturally gantši dilo tše dintšhi re di dula godimo ka marago so re tshwanetse re thoma go ithuta go roba those di-taboo tšeo tša gore he dilo ke di khupa marama re hwa le tšona o kry-a o lebeletše ngwana wa gago o duletse o mmona gore o dula a itswaleletše ka mo kamoreng mare o palela ke gore o tsene o mmotšiše or le wena mo fa pressure because o sa nyake gore setšhaba or batho ba mo o phelang gona ba go bone gore ngwana wa gago o na le bothata because gantši ge re le batswadi ge re bona ngwana a na le bothata
re tšea personal re nagana gore go na le ntho e re e dirileng e re ileng gore re paletšwe. ye nngwe ntlha ke taba ya go lebelela ka mo semoyeng kore ka setšo maswao a gona le a bona ka tsela efe le gona nako nngwe re tla re ke kgatelelo ya monagano epia go na le tše dingwe tše e leng gore ka re le na le maitemogelo o betša motho a na le bothata ba semoya le e tlhaloša ka tsela efe eo. Batho ba bantši ga batla go nna e tla be e le gore motho o paletše di-psychiatrist le di-clinical psychologist ba be ba re ko yena ka gore dilo tša gago o ka re di mo semoyeng kudu sepela o ile o kwešiša gore na moya wa gago o eme kae gore re seke ra humana le gore re go fa dipilisi gantši taba tša gago ga di nyake dipilisi. Thobela Ee. me Lora Makafola ke tleng go lena gato ka gato mohlomongwe le ka re sepediša gore motho a neng le kgatelelo ke nagana gore go na le magato a kgatelelo mohlomongwe ntate Ndlovu a ka tla mohlomongwe e le taba ya gore go fedile ka yena ga a sana boitshepo bjalo le bjalo ntate Thebe a ka tla e le gore o ka re o kaone bjalo le bjalo ke nyaka gore le re sepediše gato ka gato gore ge ba hwetša thušo le thoma kae go a direga eng magareng la re mola e le gore motho la bona gore o phologile e tla be le bone ka eng. Ke a leboga. Motho ga tla go rena sa mathomo ga o tsebe level ya lenko yona gore e ka ba kgatelelo ya monagano ya gage e fihla ko kae. That is why ga re thoma re tshwantšene ge re thoma a session ke nyaka go tseba your desired outcome gore wena o lebeletše eng go tšwa mo go sessioneng eki and then ga re thoma session go na le dipotšišo tše re di botšišang ka sekgowa ba re it's probing go kwešiša gore bothata ba gago bo tseneletše go fihla ko kae gobane a ke re ka se dile le di-branches tša sehlare tshwantšane re ye ko modung so dipotšišo tše tle be re go botšiša tšona ke tšona di tlo tsebišang goreng bothata ba motho ga bo mmoki mara bo kua kudu because ba bantši motho a ba nagana gore no ke na le bothata ba kgatelelo ya monagano ka baka la gore ga ke na mošomo or ka baka la gore mašeleng ga a tlhakane mara ge re ya ko sessioneng re boela morago because dipotšišo tše di bušetša morago ke re le gore motho o bothata ba gage a bo thome jwale because ga na mašeleng motho o bothata bo thoma bo e leng gore o bone mma le papa ba lwa ka gae motho o a ba le ntho e re reng ke childhood trauma or mohlomong o kile a hlekefetšwa ka tša thobalano because bana ba bašimane ba bantši ba diriwa dilo tše e no be le gore setšhaba a re bolele ka yona ke khupa marama ke nagana gore nkgadimeng ge re tšwela pele re ba botšiša dipotšišo go na le nto ngwe e le goreng mohlomongwe e ka ba re dira rena batho tšatši ka tšatši re sa lemoge gore mathata a ba kudu ka tsela efe mo e le goreng wena gane bjale o ka tla go nna wa mpotša ka mathata a gago ke tlo botša gore ga wa mgwera gona bothata re tla rapela ka yona o tlo ba shapo ebile ke langwetse polelo re bolešang rena jwale gore o tlo ba shapo dilo tšenyana tše di a diega ke batho ba bantši ba e le goreng ba bile ka re ga mathata a gatelelwa monagano mo e le goreng ba re ge ba thoma o bolela le ba ba leng gaufi le bona ba humana karabo yeo a ke nyaka go tseba gore gantši lena mohlomongwe ke thome ka lena e le goreng lebile ka gare ga kgatelela ya monagano ile la leka le go bolela le batho ke eng mantswe a e le goreng ba le boditše ona mathomong ge le thoma go ntšha sa mafatlheng goba le tšweletše tše e le goreng le ka gare ga tšona ka nako eo. Hai a ka ne ke bolela batho ka mathata a ka bana bampa gore nya go tla loka go tla siama rapela ba tsotse mo modimong you know ke yone mahoko le gone bana ba mpolelela ka one gore nya sengwe se tla siama hela o mana o tla nna sharp gore e sa no ya gana mola ke reng ba re go wena ba re go tlo ba sharp ntate Ndlovu ga o starta o bua le mme motsadi because ba bang bo mme motsadi ke bona ba ba etsang depression e be e tswele pele because wa o kgesa o bua le wena ka mafoko a seng monate your partner wa go bolelela bana ba ile mmerekong wena o ntse fa your relatives wa botsa gore ke re ntsha tšhelete ya sociale
wena o nnetse go santse ga itse o ntse sa le malome a nyala nang ga wa ntsha 500 ga malome a nyala mang ga ba go fa that pressure e leng gore o na le yona already. o bone mo dikgwedi tse di fetileng mo dibeke tse di fetileng re lobile batsebalegi ka mo Afrika Borwa e re no laetša tlhompho re se ka tsenelela yeo kudu ipia potšišo ya ka letšatši nna le gone go wena kore go bo o itšeela bophelo go o leka go ka itšeela bophelo o bo o ekwa mantšu a mangwe a go tlela goba e be e le sefe se e leng gore wa se kwa ka kudu ka nako yona eo goba be e le e leng gore o e naganne dibeke tše pedi o e naganne kgwedi ka moka gore ke nyaka go tla go dira so ka letšatši le le itseng ga o nagane go tla fela la ke utlwa mantswe mo tlhalogong ya gago a mangwe a go botsa gore you deserve to die, you don't need to leave. The other voice o tla mpotsa gore bona you are worthy to leave. The other one will be like, no, don't listen to this voice. Wena you deserve to die, no one love you, what like mpotsa mantswe a mantsintsi e le gore like nkare nka screamer because there's nothing that I can do kore ke na numb at that time because mantswe I control ha ke tse ke reetse which voice wa bona. Laura gona le taba ile gore e boletše ke a tseba gore lebeletše taba ya banna gore batho mo bolela upia ke rile ke kwa temana ya gago ge bo bolela ka wena gore go nyakile go dirang ke nagana gore ka ba tlhotlheletšo motho mongwe o ka kgona go tsopola ganyane nna nkare wa tseba gantši le go bolela le batho ga se gore ba go kwešiša ba go kwa a ba go kwešiša ena go na le lentswe le ba rata go le bolela gore go tloloka rapela mara wena ka nako o nyaka tharololo ka yona nako eo ke gopola 2017 ke sa tlo ke fanyana bonnyane ke phaole ka bophelo baka 2017 mo leng gore ke lositše dilo ka moka mošomo wa ka ntlo ya ka koloi tša ka tšepedi tšhelete ka šala e le gore ke šetše ke le noši le bana baka ene o monnyane ne le lesia la 6 months my second born ke ne le bašimane ba babedi and ge ke leka go bolela le batho because ne ke imelegile kudu and before then by that time ne senke ke tše profession ya ba a mental health expert o nkwešiša so ge ke bolela le batho ne ke hwetša tšona go tloloka rapela wena o fitile mo dikotsing tša dikoloi o fitile mo eleng gore ne ba re o hwile mara wa phela o fitile mo eleng gore no le mo mathateng a mantši mara o kgonne go feta le bo o tla bo feta mara ka nako eo ngwana ha ana lebese nna ga ke na dijo ke lebeletse dipitsa di empty so gore go tloloka o rela eng ke nako la gore ronwa metsi e upia pele ga motse ba ga botse gore ge re boa re tla ba re bolela le ntate Tshepo le Gwape o ile gore ngo tswa Soweto Young Men United gape re tla ba re bolela le go Siame Masike wa tswang go Headlines re bolele gape le Karabo Magong o ile gore ke safety ambassador me tlhapa ke nyaka gore le tlhaloše ke le bušetše morago le ikwele ntlha ela e leng gore ya laetšwa fa ke mantšu a e leng gore a šomišwa mo e leng gore motho o tlhoka thušo ka nako yone eo mo semetsing bele lena ge le šoma le ka batho le nyaka gore tlhatlha gore rena re dire eng re bolediše le bona ke mantšu gafe a e leng gore a swanetše go šomiša goba ke tlhatlho efe e leng gore le rena ra itlhoka re dire eng ge re itemogela go ba le batho bao ba le kare ga seemo seo ga e le gore ga go kgonege gore o humane solution immediately but re bolela ka gore now o tshwanetse o addresse ntho e nka reng ka sekgowa ke yo because ke mo ke leng gona because so ga e le gore mmereko ga o humanege nna ka tsela ye ke dirang batho ba batlang go nna ke re ga re lebelele because ya gago gore ke eng ka gore yalo e re ke fe monyetla go baeng ba rena ka bono studiong ba ke tsebiše le gore mekgatlho ya bona e šoma ka tsela efe ke dumedise ka lebitso ke nna Tshepo King Mazola le Gwape from Soweto Young Men United the pioneers of Tesi Sessions, a flagship program ya rona. So what we do as Soweto Young Men United is that we organize men for an intergenerational platform, Mubata discussing all the pressing issues of the day. So everything that emanates from the Tesi Sessions, then Renka as a program to uplift our communities. Currently we organize Snege pre-festive games, go Soweto. We organize the games, pre-festive games, go Toronko and Snake Park in Soweto. We also have a mentorship program under Tesi Session Teen Desk.
So all these programs, what they do is to create a safe space for men to discuss all the pressing issues tse ba leng confronted ka tsona, be it motho a sebetse, be it issues tsa gender-based violence le ntho tseo tse ngata-ngata. And what is important is that a late friend of ours ke yena o ileng a re kopanya sometime a few years back, a re kopanya ga e bontate wa senyeya mo Soweto, and ho bonalang ka lona re le bontate or young men a re etse next. What can we do to actually deal with all the pressing issues tse re confronted ke tsona? Then we then decided to, I know we'll meet up and have that program ya TES. Ntate Makong? Oh, ke a leboha mama. Ka lebitso ke Karaba Makongo, I'm a safety ambassador. Ke re partnership le Soweto Young Men United. As one of the people ba sebetsang ko police station, we deal with gender-based violence cases. So since we partnered with Soweto Young Men United, we encountered or nako nngwe re thola re ntse re na le bona ntse re tsamaya di-program tsa bona tsa TESI session, we end up re kopana le bontate ba bua taba tsa ga ba sa kgona police station, ha ba kgone report di-case tsa bona, ba bang ba na le mathata tsa social. So we saying because of now I'm also a young person o tswang ko Soweto o letseng kasi, I know the environment ya ko Soweto e jwang, and hape le community re phelang go yona le yona, as much as ba re monna halle, which is an issue too, because of now we end up saying le gona go hola gore monna halle, and we always make an example to say monna tlamele a bodle, monna tlamele a tsebe gore ha o le ho buetsa jwang, as much as bo mme le bona ba kopana ba nang kopana gore mme o tshwara thipa ka bohaleng, wa le gona machita tlamele le gore ha o tlametse rona re le patrona re monna halle. Ntate Masiki? Heartlines has been there addressing the issues of values and morals in our country. If I can take you back, when we started 2003, when we did 8 values where we engaged the nations and say, let's talk about these values. And then we selected about 8 values that we engaged the nation. One of them, it was compassion. And the other one, it was grace. And then the other one, it was second chance. You still remember the second chance where the guy was in prison and then he came back and was given second chance, and then again, he repeated the same crime. And then we are doing all this because we believe that through storytelling, how do we do our storytelling? We do this through movies. I can take you back again, we did Hopeville, where we addressed the issue around corruption within the municipals. And then again, lately, we did Beyond the River, that talks more of what's your story. It's all about creating a platform of creating understanding and trust amongst our society, amongst our people, because we believe that through storytelling, our people, they more reflecting, they can reflect, because it's when you see, you can reflect and say what is headlines need to do. And then now, coming to what we are talking about today, we are talking about Munna Halle. As headlines, we are saying Munna Tsunze Alle. But as we know that men, they cry differently. They don't cry like anyone else. Because even if you can go to creation, the creation, a man was given the authority to rule and control. And then they thought that term on its own, it gives a man to say we are strong, even though you're supposed to cry. For example, even myself, I can't cry in public, but I can cry when I'm alone. That's how we are. And then we said, through Fathers Matters, this is a program, a new program that we, as Heartlines, we are saying, let's bring the fathers to the fore and engage about the issues that affect Ambontate. Ha re lebogile re ka gore yalo ke leboge baeng ba rena le tšatšing la ba motlha ka moka ba ile gore ba kgonne go ba le rena ka mono studio go gopola gabotse gore o ka kgona gore humana go social media ya rena le email o ka re ngwalela Leihlo La Sechaba @sabc.co.za di-platform tša rena tša social media ka moka o re humana ka Leihlo La Sechaba ka gore yalo re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena la bošego ba mamotlha ke leboge kudu ba SABC Thobela FM go ba le rena nkgadimeng re lebogile kudu re leboga tšhomišano ya gabotse go ya mašemong a se go tla re ya rena megoma re bea gona fa go sasa re sa le ba lena go stitši sa Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo go lenaneo la e ba le nna Thobela.